bakira no muri parking bose imiduga bayikuye wewe uhasiga yana ari kwa muganga haje n'abaganga bamugaye biye jewe njanye umwana cagize kwa muganga hajya mu isoko none ubona ko ari batinze dana hajya mu isoko naho cyari gufata iyi mimana burya bose bari aba n'abantu bariko baraja kuraba aho caturikiye ngaha naho rero ubona hakurya y'uruzi bita Nyakagunda hajya niho abantu rero bariko baracaturikiye kimwe ikindi caguye handi mu bitoki ni haruguru ntihabona. Nkuko mubyumvira ndetse nkuko mubibona ibintu byamaze guhindura isura, ibintu byakomeye cyane mu Burundi aho AFC M23 nyuma yuko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugenda haraswa ibisasu yaba muri Kamanyura ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye hakomeje kugenda haraswa ibisasu byakomeje kugenda biraswa n'abasoda b'u Burundi. Ayo mabombe yarashwe ku butaka bwa Kongo yatumye abamije kugira ingaruka zikomeye cyane ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko nk'uko babitangaje abaturage bagera kuri 23 bamaze guhitanwa n'ibisasu byoherejwe n'igisoda cy'u Burundi. Igisoda cy'u Burundi rero kikaba nacyo gitangiye kwishyura ibyo cyakoze, dore ko ibisasu byamaje kuraswa ku butaka bw'u Burundi. Ibintu rero bikaba byakomeye, abarundi barakaye cyane nk'uko mubibona, aba bari kugenda mu mihanda babuze amajyo n'amaza, byabakomeranye cyane. Umutwe wa FC M23 rero kuri wa gatanu tariki 5 kuza ukaba warashe ku butaka bw'u Burundi nk'uko dukomeje kubigarukaho, nyuma y'igihe ingabo z'igihugu zisuka amabombe mu bice bituwe n'abaturage benshi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka mu Burundi aravuga ko mu masaa 4 z'igitondo AFC M23 yarashe igisasu ahitwa Nyakagunda muri zone Rugombo iherereye mu yahoze ari intara ya Cibitoke. Ni igisasu amakuru avuga ko cyakomerekeje umwana w'imyaka 3 mu masaa 6:50. Ikindi gisasu cyaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabwo cyarashwe ku musozi wa Mparambo uherereye muri komine Cibitoke, kigwa muri metero nke uvuye ku birindiro by'ingabo z'u Burundi. Ambasaderi Ale Nyamitwe wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko kuba biriya bisasu byarashwe atari kwica mu buryo bubabaje amategeko mpuzamahanga gusa, ahubwo ni n'igitero kigaragara kandi cyeruye ku busugire bw'u Burundi. AFC M23 yarashe ku butaka bw'u Burundi mu gihe kuva ejo kuwa kane tariki ya 5 Ukuboza ingabo z'igihugu zarimo zisuka amabombe mu duce twa Kamanyura na Katogota mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. N'ibisasu abayobozi ba AFC M23 bemeza ko byicuyemo abaturage benshi, abandi birabakomeretsa binasenya ibikorwa remezo birimo amashuri ndetse n'inzu nyinshi z'abaturage. Ibisasu by'ingabo z'u Burundi muri turiya duce twombi kandi byatumye abaturage benshi bava mu byabo barahunga, bamwe bahunga berekeza mu mujyi wa Uvira, mu gihe abarenga 500 bahisemo kujya mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko amavideo akomeza kugenda abitwereka ku rugamba. Nk'uko rero mubibona ibintu byakomeje. AFC M23 mu itangazo yasohoye mu kanya ikaba yemeje ko ibisasu biri kugwa mu bice igenzura biri guturuka mu Burundi, ndetse bikaba bisa nkaho hari intambara yeruye bijyanye n'uko ibintu bihagaze akakajya hagati ya AFC M23 n'abasoda b'u Burundi bari Burundi. Ni ukuvuga ngo bari gusubizanya, barimwe bari kuranshinga ibisasu bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakarasa ku butaka bw'u Burundi, mu gihe abarundi nabo bari kurasa muri Kongo nk'uko itangazo ribyemeza. Abagera kuri 23 M23 yamaze kwemeza ko bamaze guhitanwa n'ibyo bisasu biri guturuka i Burundi. Ni ukuvuga rero kuva mu gitondo cyo kuri wa gatanu Ukuboza ingabo za Kongo n'iz'u Burundi na Wazalendo ziri kugaba ibitero mu bice byo muri teritwari ya Uvira birimo Katogota, Kamanyura no muri groupement ya Ruvungi. Ibisasu byaguye muri centre ya Ruvungi byatumye abaturage benshi bahunga berekeza mu bindi bice byo muri Uvira bitari kuberamo imirwano nka Sange, Runingu, Ndorera no mu mujyi wa Uvira. Umuyobozi w'ingi ziri mu Burundi ziri kurasa muri Kamanyura, Gatogota na Ruvungi ati muri gitondo
muri iki gitondo ingabo z'u Burundi ziri mu Burundi ziri gusuka ibisasu mu bice bituwe cyane muri Kamanyura, Katogota na Ruvungi, zigateza impfu z'inzirakarengane zirimo abana, zigasenya inzu, amashuri, insengero n'amasoko. Bisimwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga amashusho agaragaza uburyo ibisasu byasenya inzu z'abaturage. Yumvikana mu muturage uvuga ko umudugudu uri hafi y'umusozi wa Ngomo muri Kamanyura. Uyu muturage avuga ati igisasu cya mbere cyaguye hano, inzu zose zasenyutse, abantu 6 bapfuye hafi na Ngomo, ibintu birakomeye. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingabo z'abarundi ziri mu Burundi zatangiye kurasa mu bice bituwe n'abasivile benshi kuva mu minsi irenga 3 ishize. Yongera ko abarwanyi babo biteguye gukomeza kurwanira abari mu kaga. Ngira ngo rero nkuko mu byiyumvira neza, ibintu birakomeye cyane, ibintu ntabwo byoroshye muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho AFC M23 ndetse n'abasoda b'u Burundi bakomeje gusubiranamo cyangwa gukozajyaho mu buryo budasanzwe, ibintu biri kugira ingaruka ku baturage, ndetse igisoda cy'u Burundi kikaba kigaragaza ko mu by'ukuri kitaraza kwihanganira ibi bintu biri kuba, by'umwihariko nyuma yo kuba bakoze ibitero bikomeye cyane, bikaba byatumye M23 nayo isubiza mu buryo budasanzwe kinyamwuga nk'uko mukomeje kugenda mubibona mu makuru agiye atandukanye. Turakomeza rero kubabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko ibintu biri buze kugenda, yaba indege za FARDC ziri kuraswa na M23 nk'uko byakomeje bigaragara, kuko intambara irakomeye cyane. No kuvuga ngo hari drone ya Bayraktar TB2, ni indege ikomeye cyane yarashwe na AFC M23 kuwa gatanu. No kuvuga ngo ni indi drone yarashwe ugendeye kuri za CH4 zagiye ziraswa. Iyi ndege rero ikaba yaraguzwe mu Bushinwa, ikaba rero yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu Burundi, ikajya kurasa mu bice bya Ruvungi, Katogota na Kabanyora mbere yo guhanurwa n'ingabo zuriya mutwe zo mu mutwe ushinzwe guhanura indege z'intambara. Iyi drone rero ikaba ibaye iya 4 gisirikare cya Kongo ihanuwe na AFC M23 nyuma y'indi yo mu bwoko bwa CH4 ingabo za AFC M23 zahanuriye hejuru y'umusozi wa Ngombo kuwa 4 tariki 4 Ukuboza. Mu kwezi gushize kandi AFC M23 yahanuye drone 2 zo mu bwoko bwa CH4 zirimo imwe yahanuriwe mu gace ka Nzibira ndetse n'indi yahanuriwe muri Masisi. Kuri ubu imirwano ikomeye igeze ku munsi wa 4. Muri aya masaha iracyakomeje mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo, aho AFC M23 ihanganiye n'ingabo zirimo FARDC n'iz'u Burundi. Ibintu biraza kurangira bitereho, reka dukomeze dukurikirane tumenye uko biraza kurangira, kuko birakomeye cyane, ntabwo byoroshye habe na gatoya. Mukomeze mwari natwe.